Benawang semeton, Jani ada lagu baru ane gaine teken Rai Penny. Judulnya lucu. Wayan bongol yen sube komplain sing dadi banggodoh. Semeton pasti benawang lah. Lagune ene anak nyindir oknum sulinggeh ane kena kasus asusila. Wayan bongol yen sube komplain sing dadi banggodoh. Telahang malu buduhe, telahang malu bangale, telahang malu nakale, telahang malu playboy ini. Adengin malu ngutik lontar, pangdo cara bungsil mekocok sing ada isi. Liwatin brahmacari ne, liwatin grihasta asrama ne. Adengin nyemak wana prasta, apa buin ngelarang biksu ke pangdekanti di suba malingge. Nuda menyemak gae lebih wayan bongol yen subo komplain sing dadi banggodoh. Miribang sampun panumaya pemurtian zaman kali uga. Lumine ngangsan megradugan manusane ngangsan bingung. Kijalaku nunas tuntunan penuntune mabuk asmara wayan bongol yen subo komplain sing dadi banggodoh. Sing nyalahang masih basketo jegek-jegek ne, bajang-bajang Bali ne. Apa buen yen isi mapaya sadat Bali, ngelanganin hati. Tiang dogeng mekita, pangcara bebek muani, luane asata muanine tiang dogen. Wayan bongol yen suba komplain sing dadi banggodoh. Video lagune sube ka-upload di akun FB-ne Rai Penny langsung rame tanggepine ke netizene. Yen sing pelih ada sawetara 401 komentar, ane like masih 2143 sampai bagiannya sekitar 2223 kali ke netizene. Yen melahang ningehang lagu nene anak mesesimbingan. Ne mebesan teken calon sulinggeh ane lakar medui jati. Apang kengken. Pang lepas uli gegodan keduniawian yen seken kenah ne lakar melajahin sastra agama. Apa buen yen kanti dadi pemuka agama. Cara kasus chat sulinggeh ane viral di media sosial ento, jani saget buen ada pesan ane sekebesik memesu misi adane ide mas dalam segara. Sampai pengacarane sang sulinggeh ngajak adu argumen di PHDI. Masalahnya ada pesan di WA ane mesebar di story akun Instagram anak eluh berinisial DMP. Di percakapannya lewat WA ento sekitar tanggal 17 November 2019 ada pesan madan sulinggeh nulis kata sayang aja ke ane ngorte. Buine ada masih tangkapan layar ane upload deken DMP misi cuitan ide mas dalam segara dugas anulake di akunne Madan Dika Putra. Cuitan ane ke upload dugas tanggal 17 November 2015 ento Dika Putra ngaku iseng ajak panakne misi foto USG ane kepreksaan ke dokter dugas tanggal 19 Oktober 2015 ipidan. Tim Bali Express ngelaporang.